Mark chapter 3 verses 1 to 6. Bang she gashu akali raikami. Juwi tili ana synagogue va zanga. Kala chili bang se shu kahai mi akali sai. Kala chishuli kayon pen kavai sapathang gazat marai mini kala de mi kai kana riyanga. Jina jishuna bang she gashuya jili. Hili ralu de hoi. Kala ana atumli. Sabathang kapa gasala zagashi gasa. Miringan gakwila shau gatad. Ayin na gachiba maya kala. Dung hana. Ka atumna vari aina bamhawa. Atumwi ning kamakang jitelaga uga kanang aina malung kabat na sota ana atumli yang laga gagazami bajili na bang gating nuda gasoy. Ana gating gashok aina kangaja abang tahawa. Jaina Pharisee na synagogue wi aina shoglaga hang sa de Herod wi mijang bingli asampanga gala gatada ali shouted sikala dangashan roka. Minakwi kaina tum psycho reliever we so coming sarana. Amen.